Whalawhala atu hani he tole do wala tala tutupu ke la te mo afia fingofua nei ko aho lima he mahina ha au kusom. Whakamua ko ilo mai tuai he whakatuwhano ko nā kai whalataha tuai e palemia, li lifu palemia ko Sir Toke Tālangi ke he taha whanoanga ke limu fuluaki he kautaha he tautakitaki he Pacific Islands Forum ko amana kia ke whakahoko ke he motu ko tuwalu he whahitapu ka hau. Kai kua whinatu ai e iki pule ko lilifu ko Billy Tālangi ke he kui ai e whakatuwhanua niwe. Koe pale mia he mga hone no whonga ia ki he motu ko New Zealand, tali mai he whanonga atu ki he lātai mo taha whanoanga mo tahu kui mai he motu ko Indonesia he mahina e kua mole. Ko iki pule ko Billy Tālangi he mga honei whoki ke he taha whanoanga he tau iki pule he whahe malolo seno ke he motu ko Tahisi. Ka osi e whanoanga nei to whinatu ai ia ki Tuvalu ke he whanoanga he tau tikitaki he forum. Kua manaki ai e whanoanga nei ke whakahoko ka mata he aho hongflu matolu ke he aho hongflu maono he mahina nei. Kua manaki whoki e toko ua he ki pule ko Mrs. Rosemary Tālangi mo e ofisa loia he whakatuwhano ko Justin Kamupala ke whalataha atu ke whanoanga nei mo e iki pule. Le kuanga ia e tau tāwilianga he maloro hila ki he motu pihia he talahau mai he whāhinga hua hila. Koe aho nei ne tāmase e hila ke whahitoke lau he motu si liwa i moui he mole e matahola taha. Kai mase he whahitonga. Koe tau tauseanga nei tō tūmau ni he tau mga aho nei ato maike ai e poha hila ke tāwili ai 75% he hila. Kua hake mai whoki paua ki taha e engineer he wakalele he māme hao nei ke langamatai e whahinga hoa hila ke he tau le kua nei. Kua whakakise whoki e tau manatu nā kai whiawhia he tau tangata he whahituke lau he motu. Mui huhua lau tōlu koe hane whai tā masi tū mau e hila ke he whahituke lau. A pihe a hui paola mai he whahinga hoa hila koe hahai ai tō kakano e si tau se hei pihia. Whakatai e ia koe tōlahi e tō laanga atu he tau kaina mo tau pisinisi kua whakaonga i hila ke whahitonga he motu, ke whakatai atu ke whahituke lau. A si whiwhili ai ke tāmasi whakamua e whahituke lau, kai wha tāmasi whoki e whalu wala he whahitonga he motu. Pehea e ke pule motu koe lilifu ko Terry Coe, kua lata e whaswhasianga tupe nei, he tau nei ke malikisi hake e tau tupe, kua whakamale ke he whahe malolo seno, mo whahe whakaako tama, mo whakamaoli e talahawanga ke tuku hake e tupe he tau fuakau, ke he lima e seo e tau tāla. Pehea whoki ia kua lata whoki ke liu ano ai ke he cost of living adjustment. Pehea haana tau manatu whakakise ke he whahe tapu e kua male. Pehea ia kua lata he whakatuwhano ke whakamoli e tau talahawanga ke he tau mga aho kua mole, ke tuku hake e tau tupe maua he tau fuakau ke he lima e tau seo tālahe ua e whahitapu. Pehea hana tau manatu ni whakakise ke he whanoanga he tau e ke pule ke whakamoli metalia e pepa tupe he whakatuwhano he whahitapu e kua mole. Pehea whokia ia, kua lata whoki e whakatuwhano ke liu ki kise ke he cost of living adjustment mai tau tangatanga hua, ha kua kisia ki ai kua lewa whoki he nā kaila whai tau seanga pihia. Koe tau seanga nei ke mai longa e tau he tau koloa kua malikisi haki he tau mga aho nei, kai nā kaila whai hikianga ke he tau tutungi he tau tangatanga hua. Pehe mai taha takitaki he tau niwene no nofo ai ke he motunaga o Australia, koe pulotu ko Reverend Dr. Matangi Vilitama, koe tau ngahua lo tōle mga aho nei ke whakatua i taha matakau ne whakahingoa koe wangahau Niue Trust ke he motu ia. Mō lea e ono i tau awhito tangata niwene no nofo toi ke he motunaga o Australia. Kua whakatū e taha matakau ke reweki mo e whakaako e wangahau Niue ke he motu ko Australia. Nā kaila tū hoko ia, ka koe mga aho ne whae whakatoka i tau whakahoroanga mo i tau amamanakianga, koe kūni he tupe ke he mga aho nei ke tausi e taha whakahoroanga laulahi. Ka kua sei hongo furu tua e tau ne whakaako e mga hau niwe ki Sydney, Australia. Sipihia ni ke he wharu maanga laulahi i Australia, Brisbane, Queensland, pihia ki Melbourne, South Australia, Victoria, e pia whoki ki Perth, Western Australia, hai ai wharu he tau matakau ne whae lali ke whiaki mai whakaako e wanga hau niwe. Ka ko mautoro i Sydney, New South Wales, sei hongo furu te tau, ringa hongo furu te tau he tau nei, ne whakaako e wanga hau niwe ke he tau whanau mai tau mga whawa. Pihi e lari he mga aho nei ke whakatū mau mai whakaako e wanga hau niwe.
Koe pulotu ko Reverend Dr. Matangi Vilitama, koe ako ke tapu Uniting Church ha Carlton Ramsgate i Sydney. Koe ia taha he tau pulotu he wangahau niwe, mo tala hau mai ia ke he BCN. Koe taha matakau ko mahuinga lahi ke he lewekianga, mo whiakianga ke he wangahau niwe, koe tau lotu mo tau ekalesia. Koe tuanga he ekalesia niwe, koe whakapatopotoanga he tau niwe, ne he tau motukehe. Ringa koe lotu ni e taha whakaweanga ne tū mau ke leweki mo e whiaki e wangahau niwe. Ai whai matakau whoki he hako auta he tua. Kehe mai mo e tau aonga, whakaako ne whai ngahua whakasikiseki he mga honei ke tausi tau whakahauranga whakaako. Ke whakatū mau me whakaako e wangahau niwe. Ka koe lotu, tali mai ni he poto i tau niwe ke he tau motuia, koe wangahau niwe ni ne whakaonga, mo e whakaonga i tau wanga whakamotu whakaniwe si whakatū mau. Longa e puhala ke ngā hua ki ai e tau tōru. Kai peheo, ai taha ni e puhala. Longa e puhala. Whakaonga e hā puhala ni, ka koe meana ke kau whakarataha e tau takitaki, mo e tau mamatua, mo e tau ekalesia, ke whelango mata iaki. Koe whahita pue kua mole ki he taha whakailoanga mai he aonga tukolunga, ke kamata ki kuata ki tūlua ki he aonga, mo e whalu e tau manatu whakakisi he ulu whai aonga, hanga uia ke tau mahani he whalu a tau whanau aonga. O atua e PCN mo e whakatutala e moia ke maa meha honei. Hoko tu tūla ni ki kuata ki tū, si koe kuata ni, whalahi mo tūla aonga ki tausi tonga hoa aonga, ke lata me tu whanau, ke lata me tu kamatamata ni tiku tau. Si koe kakanorahi e nine tuku ai he tau meri, he tau pakamore, he tau whakailoanga. Ke lata ni me hata tōla tau hatakianga whuki. Mua atu ke he hata tōla tau mamatua, ke i loa e tau whakailoanga he aonga. Ai ki tau whakailoanga whu. Tunga nei ea koe tau whakailoanga kua tausi te hio mai he hao. Koe mena lahi ni ke muitua atu ke he tau whanau nei whau mai he aonga. Tunga nei ea hio mai tau tōla he tau nei, mai tau tau whakamua whuki. Koe taha nei e tō lolongo, ne whalolongo tu mau he aonga, ke whakahoha te tōru tō whanau ki o mai he aonga. Si koe meni whakisia e mo tōru o mai he aonga, koe tō whanau ni nā kai o mai, ke lata me tō whakahoanga he aonga. Koe manako e alo tōla tō mamatua, ke ange tō kamatamata, ke tausi alo tōru. Ka whakisia te mo tōru kai o mai he aonga. Ka iwi whakahoanga alo tōru ne lata mo i tō kamatamata anga ia. E oka i alo tōlu ke mō me tō whakakoanga ke lata. Sika mena lahi nea ke lari, ke puipui, ke ua tuku i tō whanau, ke tausi tō kamatamata. Kai aila whai whakakoanga ia ni kua tausi ngā au i tō mena hake mai kamatamata. Pehea e ulu whai aonga ko Charles Ioane, ko kisia ngai ni e tau whanau, kua nā kai whakamōli mo e o atu ai ke he tau wahanga he aonga. Pehea ia koe tonu hia he aonga, ke nā kai whakatā e tau whanau nei, ke whakakatoa halau tūlu tau kamatamataanga, mo i tau assessments ka nā kai o atu halau tūlu ke tau wahanga. Pehea ia koe nā kai mitaki lahi e kamataanga ki he kuata nei ki he aonga, ha koe taha e kumianga kua tau se pawakia i he aonga, ki he tau whanau ne kua maua e kua inukawa he aho whakahiku he aonga he kuata kua mole. Kua maua e tau whanau nei, kua holia e lau tōlu e tau matawhakatuwhano he aonga mo i tau mahani pehe nei. Kua mena ia kua whiwhili ai ke whakahala e tau whanau nei ke nonofu ke tau kaina ke tau aho whawhasi. Tunga ni e tau lekoa ia ni kua tutupu ke he aonga e tau mahau nei. Ai ki tunga lekoa whauwhoki. Ko i tau mahani he tōla tau whanau. Mo i tau wahaa whakala teo kua hoko kei. Ka hea ia ni e aonga ni vai lali ke tausi ka hai tau pohala. Ai behe ke whakamukamuka ki tau whikau. Ka koe tausi he tau pohala ke puipuia ki tau mahania. Ke ua e ki tau mahania mo behe koe tau mahani kua taria e tau tō. Tunga nei koe tau wahaa mo tau manga hoki ei si ai manako e aonga ke hokotaki atu tu mau nihi tau mitaki. Hokotaki e te tau meni tutupe aonga wa. Si tunga ie tau whanau ie ni inukawa ke aonga.
kua tuku angi ni to mga ho ke lo tolu ke no nofu to kaina tunga ni o mai to tolu he to tau longa ko mori tu ka eki ke fai mi bihini tupu ke hanga to tau si tu kumi anga mai hanga si angi na mga ho mai ke tama ha ke nofu kaina ke manatu menala hia ke manatu ke hana to mui frako hana to mahani ho hanga mai angi e mga ho ke manatu ye ke to mga hako ke lata mai hanga long ai do mena ni ko whakawhita ke e aonga e mniga mai longa ni whuki e tau mena whou ni ho mai whakahanga ni ke hao si tunga ia ai ni whai lali a motol mai ta whai aonga mai whai whakako whuki ke kumi do mena ni ke lau matei ta whanau do aka mena ia ni ai ni mai e muituanga ia he atutolo aonga koi manako ke tausi he tofkakoanga ni ko hako mai mitaki ke lata mai tolo tau whanau wa kolo tolo ha tolo tau atukaua. Ko o ta kehe foki e tau telefoni o ta whānau he wholo tau whānau, la ngā kina ki he tau mahani hemu mo e tau mahani eke whakakele a tangata. Pe he e ulu whai aonga nā kai tau maleku e tau matafukutu whānau he aonga ke tau whangamena pehe nei. Mo e ole atua ia ke tau matua ke langmatai e aonga ke tau mahani he tau whānau. Kisi anga matolu, toi mo e matolu ha oki mua, ka eke ko matolu ni e aonga. Koi manako lahi ke mo e kawhalataha mo tau matua. Ha koe kisi anga ia ngā koe toi ei mo e ka pe whahitaha ni whikau. To mo e munuina ka eke ke kawola ngā o ke tau pohala ke lata mai tolo tau whanau. Si piha tau tolo tau walatala tutupu ke lata e mea whiawhinei, kia manuine pō, nono whā.